Kene kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli dailu setas kini kilong kimat bakong sam jong ke kubor. Hamegalia uwe upri uladu la kejing bat saungut kilaman sau na kejing ke eriong rimal bat kejing jur jong Islam. Kiseng san partai baper kilanang kampen jur kejing alap election na kabenta kawat bahinyo bat bakaddo jong kejing penlong yak election syakaluk sabha. Bat penpau kinong song kamalang kuna ha West Khasi Hills District ya kejing persya halo kejing ksam ya kendo ban khlong ya kanar dakawai ke company Akashvani chual napram kabahap apo kanong lang leadership. Hamegalia uwe upri uladu la kejing bat saungut kilaman saw na kejing ke eriong remal bat kejing jor uslam nado ke arpon riu tarik menta upnai. Ha kejing tho balapan mi henen kesngi u Executive Director ke State Disaster Management Authority uba emwar ulong bakaladan kejing khalam jang kawe ke kendro hasut tengah weilong ke bahap apo ke wapung CNRD Block East Janta Hills ke balawan ra ya kejing yap jong we ubriu bat kejing julor jong kawe ke yi. Hakawai pat kejing ja saungut kibriu kilaman saw na kejing tua ke kendo hamau kendro bypass ke bahap apo ke maulai CNRD block. Shillong uwe unar light tower ubah HJN stadium polo ula khalam na kejing jor jangkal air laban rap ki pulit. Uwe uding ru ula syarat naduk telong hajan ke jaka yang abbas halas stop laban bat kinong tere jong katanat ki kam klau kilaweng bat penkut ya ke jaka. Layok jing tip bagi ladon kat tu kat ni ke jing tua khandau hakal neng ke jela Megalia hinin ke sengi hakaba kat tu kat ni teli ki ying kilasha penjulor. Ha West Garo Hills ke eryong kalake Akashvani rongkon agal ha rong ram blok kat bah South West Khasi Hills ke eryong remal kalakta Akashvani mountain hakala skiu blay hakaba kawe ke ying kalasha penjulor. Kiseng san partai baper kilanang kampen jur kejing alap election na kabenta kawat bahinyo bat bakaddu jong kejing penlong yak election syakaluk sabha. Menteri rang batu Narendra Modi ubalong ru unoy alam barang ba jong ke BJP ulaong baan sale da kabateng e syusyu yak ibriu kiba bam sap bam club hadian ke sautarik ujeliu. Habakran ha kejing halang patba hamadan kat ling sun dumka ke bah Jharkhand umudi ulakenno ba ke Jharkhand Mukti Morcha JMM bat ke Congress kila lute ya ke Jharkhand bat kila lum shikat dai ke pisa ha kapur kejing sensya chongki. Ulong bah kejing khandra ya ki menteri ki MP bat ki officer jong ke Jharkhand lalap shibun pha ke pisa. Umudi ulong ru bashuwa kesnam araja khatsau ki breu jongkari kilangya ya kejing bamla ke Congress ban ai ke sensyar khadar kababha. Ka Indian Coast Guard ringkan bat kishnat trekam baya trelang bat ka kibana kasukar pedeng bat jela kilapan pa ya kejing tipin hakaba kilala bantet lakam ya kejing kibami na kejing ke eryong remal. Kene ke eryong kalasdang kum ka low pressure area hak arpo artarik ujembang arajar arpo saw bat kalanang jur bat kalastet syake eryong ke bajur shua bakan poi syakirut duriau jong ke West Bengal bat Bangladesh. Katanat ya dari hakajing tho balapan mi kalaong baki headquarter jong ke Coast Guard Region Northeast kila penlait lepai ke kendon trekam kibanya trelang bat kisnat trekam kibana kasokar pedeng bat jela bat kane kalawan ra ya kejing job hakaba shimladan badu la kejing ne kejing don jing haduriau bat lala bantek lakam ya kejing long jingman. La ajing penbenaru ban maha mi kenong tongdok ha hakapur babyang naki ICG remote operating station ha haldia bat paradip kaba maha mi kiling tongdok ha bat kijhat nong khayi nakabatur support duriau. Kal air ke bajur bat kejing ther uslam balawan lam dak eryong remal kalakta bat penjulor ya ke jela Assam bat kala shimru ya kejing jong wei usam la pule bat pen mensawru ike kato ke nengut ki wei pan hanen kesngi. Kat kum ke kubor wei usam la pule bakhat news nam karta ula tu la kejing Hamorigaon district hadian ba wei uding ubahe ula kalon bat hab halor ke kali ke ba usyong kat ba udang le school hanen men step.
Ya unio balaklat na itu kumukoshik bordolay ampi. Umintirang ba ka Assam o Himanta Biswa Sarma ulaong baka eryang remal kalakta bat penchulor shibon ki Jakah Assam. Ulaong baka sorkar ka petbhaya ki jinglong jingman bat kentu ya ki breo bakin syong hapo yin hado baka maryang kanda tanda. Ki eryang remal kabalapoy ha West Bengal bat Bangladesh kalapinlong ya ki katok ani ki district ha Assam ru bakin husyar bat petngor namar ki jing pentip lupa ban hap uslap upacur. Kene kedai ke Akashvani Shillong ke Bon Lam Shapi ya ke Kubor. Kinong Shong Shinong ke Malang Kona ha West Khasi Hills District kilapan pau ke jing persya halo ke jing ksam ya ke kendau da ke ke company ban klong ya ke nar ha ke Shinong chuwal napram ke bahap hapo ke nong lang surdership. Shwaya kane kinong Shong Shinong kilapan pau ke jing lengo ya ke jingwan poi kinong tray ke company ki balakam ba kilayo jingbet banti ya ke nar. Hapo ke jing halam jing kinong Shong Shinong balarang ba bat ki kinhun seng samla kinong Shong Shinong jom kumba arpo santali ki Shinong kilalet sa ke jaka hak arpo lai tarik ujamang arajar arpo saw bat kilayo ya ki kor ksam kendo balapan trekam. Kinong Shong Shinong kila batha ika company bakan pensangye ya kam namar ka klemyo jingbet naki. Kawai pat ka daw bakila khang kalong namar ka jingkta ya ka maryang bat ki tulong namar ka ne ka jaka ka don marjan bat ka tulong ka basam bam di shakishnong hakathan. Ke Indian Institute of Technology IIT Guwahati kala shimmi ke senjam hakaban kintew sa prangye ke jing sengkam la jong hakathan cha tela mingi. Kane ke jaka puli kala soy artli ke soskulari song tu jingmun da ke jing temu ban penslori ke jing shembut thamai ban kershan ke jing sengkam la jong ne karkhana ba thamai bat ban penyar penklan ke jing snok tilang bat ke start puli bayadai bat ke kam karkhana. Kini ke jing snok tilang ke long bat ke Assam startup leng ba ke Assam Industrial Infrastructure Development Corporation AIIDC. Kani ke jing trelang ke pai khamat halo ke jing kentiu ya ke jing sengkam bat ke program ba pen mi jing mentoy da ka ba pen biang ya ke lat ke biade bat ka technology karkhana ke jing shambut thamai bat ke bede ki kam ba mentoy. Ka High Court Registry jong ka Sikkim ka lapan banaya ka buitre kam bathamai ka basya ikinong trekan thei bakin shimshuti ar hadu lai sngi man la ubanai na ka banta ka jingdon kam hakamet jong ki kum ki kan thei banyo ikini ka shuti kinong tre ki de banya kandu shwai medical officer ubadai jong ka High Court banyo ik jing tho na ka bakong san ka long baya ka ne ka shuti an khate na ka shuti baki de banyo. Usamla Adonija Lingdo ulalong unong job hakabenta baningkong jong Meghalaya TV series bala aikerteng Hills on a Plate bala penmi da Meghalaya Tourism. Kani ka TV series bala penmi menta haka Geo Cinema ka peni ya ka jing Yakob haka samp ba jing Tibet haka kam shet jing shan da ka bashet ik jing bam tenrai ba jubam de ki jatben reo ka Meghalaya haka rukam shet ka ba khamper ba ka ba peru haka jing mat. Unong job hakane ke jing Yakob baningkong jong ke TV series uyo ship holak tangka bat ke restaurant ka badai ke jong uhi ka badang sinamenta hajan Wortslake Shillong. Haka juk kapor kisan ngut kenu Yakob ki basa khamat ru kle yo yak pisa jingaram ka ba mar ship holak tangka na ka Meghalaya Tourism ban kersha ni ki jing tmu sengkam jong ki. Ya ki check la IT do Dr. Vijay Kumar D, Commissioner and Secretary Meghalaya Tourism haka jing pitni pat ba yak benta baningkong jong ka Hills on a Plate. Laingut ki kanarit ki bana ka Shinong Maulangwil ka bachangai kumba 10 kilomita na Maukarwat Southwest Khasi Hills kina light im da ka side na ka jingam jilap hadian balayo ban pelat im yaki da uwe ukhanna bakhat saus nem karta na ka wa mau eksar ya uwe pat ukhanna rel pelat im da ki kanthai ki badang ya set jan hajan. Kat kum ke jing thu jong kinong Shong Shinong laong bakane ka jingja ka la ja ka por shipho bajiman step ha ka sui set jan baladem. Kat tu ka kubor kalakut ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing in so ba ka Daily Station na ka banta ka kubor ka kitin Hindi ban penbu da ka kubor ka kitin pareng ha ka por pra khat san minute kane ka dei ka Akashvani Shillong.